سلافرز تماشاوان هجا بولتانا دمجمیر شش ایواره از جوارا پیشکش بکم ده دست پیک ده گرینگ ترین سرنوچه هریما کوردستان سالوگر 18 یا کارساتا یک ثبات وجان لی گندواری حسکی روجاوای کوردستان سه دورین امریکی به ریو چون لی عفرینا روجاوای کوردستان دو خوب پیشاندان هاتن لدار خستن دوباره سلاف سروک هریما کوردستان نیچروان بارزانی ده سالوگرا بیرانینا 18 یا شهیدین یک شباط ده توی تک بلافکر تی در آگاند کو برزداری و حرمتی سالوگرا شهیدین یک شباط به بیرتینن و سلاوین خواه جبو جان پاکی شهیدان را دشینن نیچروان بارزانی دازانین کو کاروانا تکوشین و خدمت آوان سرکرده و دلسوزین کو بونه قربانی به دست ترور هردم بردوامن و بلا اف بیرانین ببه هاندرک جبو پیکوژیان و یک رزیامه جالی خواه مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کوردستان بشداری ده مراسمین و جاندنا سالوگرا شهیدین یک شباط ده لپارک سمی عبدالرحمن یا لحولی کر ده در آگاند کو لبر شهیدان ام سر خواه ده چمینن لروجاوای کوردستان هیزن امریکی دیک روژه ده سه دورین لشکری انجام دان جدن خوجهی راگاندن کو به ارماجا جاودیری کرنا روشه هیزن امریکی سه دورین لشکری لگندوار حسکه بره و برن و جدره دیار کر کو هیزن امریکی ده جبارگاه خوا یال دیرکه دو دورین خوا دست پیکرن لسر یا گشتی نافبرا قامش لو دیرکه راوستیان پشتی جاودیری کرنا روشه جارکدن او هر دو دوری و گریان جه خوا جدار سربار کرکو سیامین دوریا لشکری یا امریکی کج هجمارک اتومبیل لشکری پیکدهات لگندوار تربسپی هات انجام دان و لچاریا گند معشوق راوستیان پشتر جارکدن و گریان بارگاه خواه جه بیستی مهابوری و ایریشا تروریستن داعش لسر زندان غویران یا حسکه دست بیکرن شر و پفچون در دور 8 روزان بردام کرن داوین کارودان و روش حسکه دوی راپور دیده روژا 24 2022 دنگ دو تقینا جه زندان غویران لباجاری حسکی هاته بهیستن گو تایبته به زندان کرنا چکدارین داعشی بشی تقین زندان غویران شاناین و شرطین داعشی دست به کاری تروریستی کرن دو تانکرین مازوتی لدورا ساتکوب کل همبر زندان غویران شوطاندن بشتر روشا زندان تیکچو شروپفچون لزندان غویران رودان حتی روژا دند مجمیر یازده نیورو بردوام کر بشی دست بکرنا بویرا زندان حسکه یکسر فرهاد شامی رو بری ناوندا قصده یا راگ هاندنی گوت بردومانا لسر اسمان تاخ غویران یا تقینا اتومبیل بوم بکریه لدورا ساتکوب نک لزندان صناعه و زندان به تمامید بین کنترول قصده دیه ته چکدارک نرویای و هیزنوان یه نافخویی در دورا زندانی پشکنین کرنه روش آرامه ده روژا دوی ده مجمیر نهونی به سبه فرهاد شامی لسر و پلاخوه زانیار یک بلاف کرگوت هیزن نافخویی دو چکدارین داعشین رواندی دست سر کرن بشتی دو دمجمیران لسر زانیاری یکی جارا کدن را گهاند به این چکدارین دنجی دست سر کرن ده همان روژه ده بشتی چند ساعتان شامی جارا کدن بلاف کر که هیزنوان کاریه هشته و نه چکدارین داعشین رواندی دست سر بکن سرباری کشتنا 12 چکدارین دن دروژا 3 ده جپش و چونان ریکفتا 22 چلایه دست سرکرنا چکداره کدن و کشتنا 22 چکدارین دن ده انجام آوان شروپف چونان درا گهاند جالی خواه و فرمانداری گشتی هزین سوریا دیموکراتیک مظلوم عبد پشیسی روژان لسر ایرشکرنا زندان صناعه هات سر هیلی و گوت قصده کاری زندانی وگرینه بین کنترول خواه جدست داعش درخینه با آلیکاری هزین هپیمانی آناف دولتی
لتراسیا زانیاریا عبد نبوج بر تازیدتری هفتیه که او زندان دبن کنترولا داعش دبو جماره یک رهینه وان لجم داعش بون ده انجام امزکرنا گریبسته که نابرا قصده و داعش ده او جی سربسپردان رهینه قصده لهم بر در باسکرنا خوارینه و پیزیشکانه بو داعش چندین کسین دناوا ریزن قصده ده و کسین کوک رهینه هاتن دست سرکرن. هر دسیم روجده قصده جیان جدزدان حفده کسین دناوا ریزن خود و کسین کو دناوا زندانی ده کار دکرن راگهاند بو سرباری جیان جدزدانا چار ولاتین سیویل. دروجا چاره ده راگهاندنا داعشا تروریست راگهاند کو جماره یک جرهینین الجم وان هاتنا تصفیه کرن لسر دستیوان. قصده راگهاند کو او رهینین الجم داعشی طباخن بیوندی بوان را جدما دست پیکرنا بویری هاتیا برین. بشتی راگهاندنا قصده جو تصفیه کرنا رهینین قصده جاره کدن راگهاند کو حفده کسین دناوا زندانی دکار دکرن جان خواج دزدانه سرباری برینداربونا 23 کارمندین. دروجا چاره ده راگهاندنا قصده دیار کر. بشتی دور پیچ کرنا وان جه در دورا زندانی را قصده کاریه دو چکداران دست سر بکه لگل کشتنا 13 چکدارندن. دروجا پنجه ده جی خورا دستکرنا 300 داعشی جه قصده را هات راگهاندن. اروحال ریکفتا 26 چلیه هیزن سوریا دموکراتیک راگهاند کوان به تمامی زندان کنترول کریا و 3500 داعشی خورا دستیوان کرنه. اف بو آمارن کو قصده ده بردوامی هفتیه که لسر ایریشه بلاف کربو لیدراسی ده هجمارا چکدارن کورویا بون جهازی ده تربو. لگوری راگهاندنا قصده ده دسپیکا بویرا حسکه کو او چکدارن کولتا خاغویران شر دکرن شاناین رازایی ین بیانینه نین دورینه گوتو بوجی ارمانجا داعش جوی ایریشه بتنه کنترول کرنا زندانی و دوباره بهیز کرنا داعشیه. درباری اجماره راستقینه چکدارن داعشین رویای زندانا سیناعه روزنامه نیویورک تایمز یا امریکی لسرزاری برپرسیارکی امریکی وگهست بو. ده انجام ایریشا چکدارن داعش بو سر زندانا سیناعه نزی 200 داعشی زندانی رویانه. درباری امارا قربانیین ایریشا زندانا سیناعه الحسکه دو قصده دریا داخویانی که ده داوین پشوچون زندانا سیناعه لحسکه بلاف کر. لگوری اماری اجماره کسین جه قصده جانا خواه جه دزدایه بهتره جه 120 کسی. 77 کس داعشی ده زندانی ده او تصفیه کرنه. هروها ده داخویانی قصده ده هاتیه چار ولاتین سیویلجی جانا خواه جه دزدانه جماره چکدارن داعشین که هاتنه کشتن گهشتیه 374 چکداری. تماشاوان برز لسر و مجاره زیباری خوب بدم هر دو میوان خواه نویسکار بو به اثر کوج سوید بمرای هر وها نویسکار رویار تربسپی جه کامپا دومیز به مرای مامستا بو به دست بکی اون هر دو بخیراتن مامستا بو به جه جمتا زی دست بکم تو اکو نویسکار و چافدره کی و سیاست مدار کی باکور کورستانه روشا داوی پشاتاین داوی لحاسه که ایریشا داعشه کارودانین کول و داره چه بونه هون چاوا دنرخینن روشه بگشتی هون چاوا دخوینن گلش پاس سلام و رز محمد تماشاوان آرتیوه نه بری ابو یاره دست بکه من نویسان و مخص از بالا کردا بشینم جبر که مساجن عبدالله و دمیر تاش لسر آخفتناش گاده و اردوان من تگهشتم که و بویرک بوه لوما من نویسان مگون اب مساجن که ادرنا و ایمرالی دویژن برا ادرناش ایمرالی دوزالی برنه بخوازه دوران قاقان قد دوی خلقه کد حمید ایمرالی عذره خواب بخوازن شبر که بسالان ای پاکه که هر بیکاری دیگه یعنی بری که بویرک گرینگ دست بکه تشکیدین داوی ورتی خلقه و مجول دیگه و لپشت و جیکا بویرک خواهد تکینه بری لوماجی بری که اب دست بکه من به نویسک خواهد نرین آزاد باقی شانسروه که مگوت پشتیوان مساجنا پشتیوان گفتگونن و ایمرالی و ادرنا و بویرک بقوم ده من زمین که مزانی بشه برای فکر کردش یوپینم بسالا عینی تشتیده که والحاصل دست بکر یعنی نهال ورده دوی ایدی ام وکو کرد یعنی دفعه پاکی که بردن لخوا بگرن خلقی خوا بگرن جوانی خوا بگرن پاکی که هر بویره که دکه او بویر لگور برجواندی یا داگر کرده تیکرن پاکی که دوان بویران دا چیه ما مستعبو به؟ اره اب بویرنا ارمان جاوی ابه یک خورده کرده بکشه دو که قادرین یعنی او کادروین دایش ای گرین کو پی دی پی وان هی وان بدر رباندن
لهنکی کاری دی پینا بدن کشتینا بدن بدین دار کردن و بسر بیجیکاده خورتی کرده بدن کشتن آرمانج کشتن و خین رجاندن مالویرانی تنی بو کرده یعنی ورد ایک قزنج دکن 20 داگر کردن و اندا کردن خورتی مدارن و امون دادکن. بله باشه ما مستبو به ما بحثا ایریشه کرد اف داعشین کو درباس بونه چاوا درباسی طاقا غویران بون چاوا درباسی زندان بون چاوا شر کرن ده چارچوبه 8 روزان ده اف چکو تقمنی چاوا گیشتن بردست وان پشتوانی چاوا جوان راچو نحو جيد يعني دبيجي جندي خياني حقينا كمرف كلاوزه كبينو لبقر بيو جندا كيشول برشابايه كرد دبيجين قوشتي قايل برشابايه يعني وقت مقو دماغ او مساجين كو إمرالي وقدرنا كت نوا مازات مزاني بود شباب أبو بري حاضري كرن هيا بيدا في حاضري هيش بركو أرمان جو هدف وقت من سريجي جو كشتنا خورتاي و رواندنا اندامن ان قادرين ان چکدارن داعشی کود لگورا از شوپینم تونلن پیدا هاتنا رواندن اوا پلانکیو نه داعش افسر فکری لگورا من داعش پیدا که ببرن داعش جو پکه بری خو پلان کریه ل پلان کرش بو وقت بیجی مل هم بری وانشر کریه خورته کرده دای گشتن هر کرده که گشتن جیکا لسر وی خویناوان جوانن کرد پکه قلبتر دیبه لو ماجی پلانک yani ev bu yer bu kadar desteği ne kiriye haya peyde haya pekeke haya devlet efaj juan heye uşbuna kuan kesin kudesi wan bu khina hamu galla kurdayı bidin revandın da ku sibe az var tahmina min eve ve bu yere kin mezdir sebebi o ev bu yere ku peşi amad peşi roje dest peki betirin armancı hedef olan başlı Kurdistan'ı. بله باشه ما مستا رویار تربسپیه جرا گتن تو بخیراتی سودا کردان جوان پیشاتیان چوبو جوان بویاران چوبو 121 شهید گلو اف هجمارا کوهاتیا راگهاندن راسته یان هجمارا قربانیان شهیدان جوه بهتره سریده سپاس جبوه سپاس ایرو عبدالرجا او فتركي بويرك جلكي جرم روجاي كردستان ده هاتي حوله تسريد الدروجه ده ام بجنو بالاخا لبر شهيدين كردستان طويلن وإيروجي يكي شباطي ام بجنو بالاخا حجدمين صار سربويرا يكي شباطي غورودايا وكايرو ام ديسا اسلاف جياني شهيدين كردستان دكن راسي وقت قبل بجن ده 121 شهيد او 121 قرباني 121 قرباني الحبسه ويران هاتا الدارخستن كان بقرن اگر بينانا تشنا چاوا چبويه چلو چبويه راسي بلانا كجلك قريج في السرسر قليل رجاوي كردستاني وبتسبين قلق اليان كيف كاراني لأداة سركي كينه دلما قوم بقرن هر سرين فتركي 18 صالة وبرا هر سرين فتركي بيلانك دي سرسرين دي ملتي هني و اف بيلان دسبيكي دا ايغو شيرو ايغو بخوندنا كي الكار و في واجويا بكا كي ايغو كتيا روش اواي كردستاني ودار خستية في واجويا وي چرنگي بتكرن كان بقرن يعني 2015 هذا يا كوباني او بلان امازون قب سرسرين ملتين كوباني ده هاتا كرن ويا عفرين وايرو يا حسكيجي اب بلاني هني دايما قات اب كم كجي تشدبه لي فاعل نديارا كجر نديارا ها اديا هدي خرابه ايرو سرسرين ملتين كردين وجعواي بكارتيني راستين يعني نها مگر پیلان چاوا چبویه و کلو چبویه و پیلان هاتا کرن زو در پیلان هاتنا انجام دان ما مستر پیلان وی دیارن هر فتره که وی پیلانک ای کرن سرسری دی ملاتی ذهبونا خو بردوام کن و بقاع جغرافي ده كردستان سوري ده اف مسألتين بكار آنين جدستين
هەواڵبەندێن پکێکی دا و بدەستێن پکێکی و هەواڵبەندێ وێنا ئەپیلان تێ بکار ئانین لێ بەرپرسیار کینە دوێ مەسەلەتێدا هەدوێ مرۆڤ لێ بسەکەنە بابۆ داهاتیە ئیرۆ ڕۆژاوای کوردستانێدا 5,000 ترۆلیستی دنیای گەشتپێنجە دەولەتی بکارتێنن ئانیە دانیە ناو تاخەکێ تاخا گوێران یا حەسەکێ ناو ملت دەودام هەر تشیرە یعنی و تبێ بێ وەکێ بێژن یعنی ئەسایشا وێنا و بەرپرسی وێنا و پاسەوانێن وێ زندانێ ناینە خویاکە یعنی پاسەوانێن وێ زندانێ ئیرۆ یعنی vê hesaniye hane ev Daişê hane çilo derbas dibin ev çilo kartên ji ber goberî hingî bi demekê hate elankirin goberî şeş heyva ev pîlan hatiye danîn û agahiya awajêr heye lê ev pîlan xuya dike ne qelsiye eger qelsî bê ya xirabtir e wa xweşik ne hemandiye lê ya herî mezin ên bin berpirsyarên me herî mezin ev kesên got ev زندان دانينا في مثلا ثاني وبتايبت حالفه دولي بير مشتركه يعني ما مستا دفي افكم كوجي بردوام بن حطاكو باكيك بردوام بهبه ما دام ابيلان فرسر رجع باي كردستاني هيا ابيلان دستين باكيك ورجيما اسد وهبا البندوين او ايران جيت بي مسالتين تهمت بارا وحتى ترك جي بي مسالتاني دستي وانتي ده هيا بلان اجماع مصدره جلكي اجماع مصدره وليه دستين كي ادوات فككي تينا بكار انين مع الاسف تي تاليجي با شهيده وبخوينا با شهيده هبونا خو منن مهنا با بلاني هني هبونا خو رجاوي كردستان تشيكن دا ملت بالكامل تهجير كن رجاوي كردستان تغيير كديموغرافيه تغيير كجغرافيه تغيير كهر برنجيه سري ملت بكارتين وما الاسف باش ما مستا بوبي تقول قناقه بشتي وي قالك الزحمه تربه قناقه بشتي بدايه هاتنا الشر لسر رجاوي كردستان لسر حسكه وي تشبه قالوا ها بلان محتاج بقول يعني قانون نسر رجاوي كردستان بيجي وقت مسريج كان بحث كر اساس بلان بالدست داغر كره هاتي بلان كرن هاتي خط كرن و الجوراوي رياك اللي كرنن داعشي يعني بقاشو عزي بيجم داعش شيخ سيجاني دان الربان اساس بلان جي بكك و داغر كره دست بيدك لي اب بلان وقت مقول خاص يقول از شوبين مخاص يقول از دبينم ابي كردا بسدو بوس يك ku dibecin tadı şehidin yani acı dibecim şehid av çikidine cangorinin ve van bücür beke sad bu yak insan eme canime hati kuşun hayır hamil kötü ve servan kısa bu ki le aliyedin de damak kurda vana mujuldiken ev kadroin çekdarın da işe geçik ve jüve zindani de tünelin peyede de bir rabandın ve vana cibiken lugoda bir yalu projein dagirkeran از بخوان نرینم ابه و ایریشه که یا بمن سر باشوری کردستانی یا و بویرک وها بکو که او بیر yani evi zararek gelnek büyük umarım kanı tahmin bek ve bir başvuru Kürdistan'ı elbet armanç ve hedefa PKK yekem tekbirina başvuru Kürdistan'ı şu bu veji Kurduanın Kurdadı kuştun bu halk liser giriye koyup birin daha günlük kalıbın plan adıday bir dizi bu başvuru Kürdistan'ı tekbibin bebaşın armanç hedefa PKK eve yani ez نرینامن اما پشروج جیبی بینن و نه لبروجاوی کردستانی همه پلان شهر باشور کردستانی باشه ما مستابو به او راپورتن کو بحثا ویا که دکن کو پاکه که بصدان سرکرده یا جمیرن داعش رواندنه او یک شروفای وال سر ویا که چیه نها هگر بی بیلاوه yani vakti من قال جارا قلتي هنا كي تمانية من مزن ويوم تشتاج بيرا لكن ل10 سال بري بو يعني عم اورتا بين 10 سال بري ده جارا كي
همو روزنامه و تلویزیون مدیا کردی باش کردن که 10 میتین ترکال سلیمانی هاتین گرتن بکی به بیراوجی لی او روز و او هاتین گرتن برن قاندیلی او روز بحث وانا ایدی نماتی کردن شما جبرک وانا عقلمندین بویرین همبری کردا پیک آنینه نه باناجی که وقتی که ابویرا تالیجی یک وقت وی پلانیه وی وانا بدر رواندن کردا به شهیدین خوان به جنگوری خوان مجول ببن وی وانا همی حاضری بگن داکو ایریشه گن تخمین همین تصادف بیشم سر باشوری کردستانی لیکن ایریشه مزدت ببن بشکی کردستانی دی جز نظام لی از بیشم سدیست شبو باشوری کردستانی حاضری دکن شبر باشوری کردستانی گاب بر دولت بونه بذاره جیش خواهد کن یک پارتی دیل هبدو دکن و لوزانا دوداش که وقتی وی گله کم آیی نها دولت منزوجی که به هر آوایی اگر نه اشکره بکن پی نظام لیب آوا کی نفر بی پشکریا باشوری کردستانی دکن داخوازی جوان دکن که او پروبلم نفر خواهد تمام بکش بو که ببین دولت باش مامستا رویار داعش چاوا درباس بو چاوا شر کرد چاوا بروانی کرد چاوا برخودان امبیشن ده چارچوبه 8 روزان ده چک و تقامنی چاوا گشتن بردست وان پشتوان جیرا کیبون چاوا یعنی تبیجن کو دریا تونل را درباس بونه او تونلین کو درباس بونه تونلین داعش کلانه یعنی یه پککی بخوانه داعش چاوا درباس بو چلو درباس بو افتشتکی نهینیه کس نکاره الا بالتحقيق كشفاف جواري دانين وكاربن كسنا ندمني في تشارشوفي ده لازم قوات تحالفي مثل تهاني خوشك بشوبين وكاربن جيبكن تونل سرانسري روجافاي كردستان يجبر كحمكو حتى بحسك تونل هنا اتكي اباكريا الهر بري والهر باجاركي والهر جهكي هاتيا اباكرين اما چلو درباس مون چوا درباس مون بسكي امنكرنا في چكهني بين حوله لیا هری بالکش گو راگهاندنا پککی بر پرسیارین قصد به تمامی دبیجند به برای 6 هیوه ام مخطط هیا و هیا مجی هیا از ته چاوا ته ده اخفتنا هنید بجی و هیا تجی هیا و ته تدبير شيء مسألة ترناكه برنجي كي حساني وبرنجي كي ولو شيء بيجيت والله هيا ما جي هيا وابيلان سرد حتى تشكرنا حتى رجا تقيجي شخور مزي يعني 8 رجا بردوام كر 8 رجا اف شري هني بردوام كر تالي حتى رجا رزقار كرنا حسا كده رزقار كرنا كوباني دا نوكا علانا سركبتني بكن بيقولا ام سركفتن وكقولتي انتصار اخو اعلان بكن يعني بلاني وانا مدروس كرين بديرنجي هني يا هري بالكش او يعني ايرو وقت قلت تدبي چاوا درباسون يعني جلك راغاندن وچكواني درباس كرن انه برينها دناف دهابو يا دوا بسياري يعني بعربين لوجستيك ايجو درما خوارن وچكواني درباس ناوانا ناوار درباس ويه ديرنجي مسألة جهية يا دوا تدبي تشونيل افتي واطي كو خرقك او لكاري مزن هبو كو داعش كاري بو درباسي قصد رف بريا بيدي يبقى وان تجورن نافل خودكن هيا جبركو وكو تدبيجي بريا دمك يجي يعني هر راغاندنا قصد بخوا دا بيدان تيروريستكي بلاف كربون بناف محمد ابو عواد تدا اشكرا راغاندبو كو بلانك لسر إليشي هيا يعني او بلانك كو هاتيا انجابدان اشكرا كربو هي اشكاره كرن بري فتره كي اشكاره كرن وابخوجي تشاني اعلان كر ويا هري شيء يجي انه بري فتره كي برسنا وانا اعلان كرن جو خرقك نام مدى هي قلنا مدى هنا اما مساله هاتي حولي يا دوا غويران منطقه غويران وحوش البحر وافيجو هاوردوري بينا حاضنك هبود بردا حاضنك داعش برينها هاي وحمو کار کرن گوبه تشانه برنگه کی مدروس هاتي کرن وقتی گو حیات جهه و واقع بدنا بجین ابتشکی گل کی خرابه یا دوا او يعني يا
بالمربع الامني او يا تشكا امني سوريجي يعني يعني بنصن تروي ندوري بمسألته يعني دي بموقعين ايه حبسا غويران وهي منطقه جو هاتيه تشيكل بس يقول النكاري بيجي بولد ديرنجي تشلو درباس ونشاوا درباس وقت جو إيلو خديه مالي وإيه باسوان ويناو أو بربرسين بحبسة هني وبربرسين إداري بي مسألة هني ده جهيا واجينا بمنبير ناري كاربن أبكساني نكار درباس ويشاوا درباس باش ما مستا بوبه ایرو پگه داخوانیک بلافکر تیده دبیجه که آرمان جا سرکه یا پلان خواه یا سرکه یا سال نو AKP MHP هروها پدکیه و امریکایه باشه چاوا و شر امریکا بکن ده همان دمیده لروجاوه کردستان به هفره کاره کی دکن شر تروریستان شر داعش دکن اف هفکش اف معادله هون چاوا دخینن گلو نها روجا که پکی که هدی دامازدن حتی روجایی رو هر وقت مداخیانی خواه بیریشی خواه بکریانی خواه سریع خلقی تبلغ دکن يعني دي فلان تشتينن لعصر خود بني ده آليكاريا ويدكن يعني دي أو شاكرية أو مشاركرية مشاهيك داي للبنير أو جلا من داعش دن الرباندن نها دي برد كو بروبلم وآستنجي چيه امریکا ایرو آلیکاریا کردار دکه دیوی پکه که الهمبری بی بداخویانی خو هلبت نکانه سدی ایریشی امریکا بکان هنگ گریارا بین سریوان لیب داخویانی خو اوی خلق سری خلقی تابله بک و بخواز امریکا بک دجمنه کرده هلبت بسر نکه بک چکیدنم لی داخواز اوی تمام آدن دماکو شورشگر پیشمرگ ریخسین پارتیین ملت بندست وک ای کرده ارمان جو هدف و شر وان نه گوهراندن اقتداریه گوهراندن اقتداری نه پروبلما کردایه چل عراق دیبه چل ترکیه دیبه چل سوریا ایران دیبه پروبلما کرده مسئله کرده به دستخستنا عردی وانی داگر کریه ام نکانل یا حتی ام علاقه خواهجه ترکیه و AKP و CHP گشتک بکفدنن parti dagirker liser Armanca ki hatini perverdekin ulgur ve Armanca giriyar bu yere kodekin. Problema mekurda nel hemberi iktidariye nel hemberi destilat nihayip. Problema me evaku dive em lhemberi dagirkeriye şerri hebunu nebuna gele kurdbirin. Lo ma PKK efşteki diveji tene bu seri halki tevleb bike u riya başlaşmır. بله ما مستا رویار داوین پرسیار قناغه به لحسک روجاوه کردستان باندورا و لسر هریما کردستان لشنگال پشتی روینا به صدان سرکرده یانجی تروریستن داعش و چه بگلو بکرتیش کرم اخوان ترى تبلي قلتنا ما مستا بوبيد بم قويش رو بهاني كري دما تاليده یکو روز آبا برت نبونه ده وقتی گویی نیویش ملت رویایا و ایرت مزین گور شهیدان لهر باجاره کی بلکیش باجر مصفره مخابنی به گورن شهیدین روز آبا کردستانی ج باجرن و مصفرن و عددوان بهتره پیلانا بمسر پرساتا پیلانا گوهده کرن سر روجاوای کردستانی پیلانا که گریم مزمه قندیل جیر قندیل رابویا بندهاوینا روجاوای کردستانیه و جور پیلان خواه برپراه و چی دکن شنگال جی ام اعتبار دکن روجاوای کردستانیه جبر گو امتداده که جغرافی نزدیک نابراوی و حسکه دا و نابراوی و تداخلات دی رنگهنه ہے و پیلانا وینا سر باشوی کردستانیه وقتی گوتی پگه که نج شخور مزي بيباجوي فككش دسبيكا وينا وحتى وكايروش بيشي قوشي عرتي هلدان تحرير وتوحيد كردستان والوين رنجي عاطفي خصم كتنا ملته وكا فريزين راي خبردان بيلانا كجلكي قريجه
وجدسبي كاوينا إيرو توري بنكو كاوينا شلو هاتي أذاكرون شو هاتي أذاكرن وبدستين وقت فيجن الدولة العميقة تركيا تفكر ونها أنا حولي إنه ده كادرين ميتا تركي السليمانية هاتنا قرتن وبيلان وانا جرنجي جرنجي وبروجات بيني بلكي بدما كان ام شو باندنا ماجرا بلكي مدهن كادري موزن وتشيكي وانزن بقرانا تركي وشولي واتمام بولفيدي وبقرانا تركي بيلانا كجلكي موزن وجلكي خراب السر روجافاي كردستان وبتايبت مدي سر قلي ملت الكرد جبر باكر شخور تش انجام دا حتى وكايرو وشخور جباي روجافاي بس داويدا قلتنامه يا داويدا ام بشنو بالا خال دايكين شهيدين روجافاي الطوينين شهيدين في ملتنا شهيدين كرد كردستاننا شهيدين وي خاكينا رزو حرمتي مجواره وجدايكي وج بو بيشروجك ام هبينا تحقيق كشفافوري دانين دا اب بلانين هاتنا كرن نافتني جي بريجي ورنا كرن دا ملت بجهل وباوريه انه منظمك تنكرنا ملتين كلها گلک سپاس جبو هر دو میوانین من ماموستا رویار تربسپیه ج کامپا دومیز هر وها ماموستا بو به اثر نویسکار هر دو نویسکارن ج سویده به مرابون گلک سپاس جبو بشتر بوناوه برای خود دن مجارکه دن پشتی زیدتری 3 سالان ج شهید کرنا احمد شیخ و اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و جگری سروک انجمن خوجهی یا نفچه شیه لعفرین روجاوای کردستان کدبن اشکنجه ده د زندان چکدارین بناو سلطان مراد ابو عمشه ده جانا خوشدست دابو و شهید ببو مالباتا احمد شیخو دوز لدیجی ابو عمشه وکریه تانها کار لسر بردوامه مالباتا شیخو جدمک دور و دوز لدیجی فرماندار العمشات وکریه لدوی دم داویه ده جارک دن کار لسر و تاوانی هاته کرن و دوسایا شهیدبون احمد شیخو ده دوزگاری حکومت سوریه دمکی ده کار لسر تی کرن ناجی مصطفى شیخو چالاکوان کوبخوا خلق عفرینه هر وها برای شهید احمد شیخو به مرایا برز مصطفى دوسایا دنباش دوسایا برای تا گشتیه چه قناغه که چاوا کار سر تکرن شاباش تا و تمجوان اجاره ما مستدلال بلاش بری في بيسترو پیوندی لگل مکرن و دوزا برای مجنون دا فکرن لجنة لجنة رد المظالم حيانها بردوامه جبري في سي روجا او سكراندن يعني وان شهود ديناج الشيء جبرقو دوز نبز دوزا متنبو دوزا حمي جي دوسدو حفتي بينج دوز لي هاتن فكرن دوسدو حفتي بينج وهن شهود نشين هن شهود جي هنا نشين بري بيب كان رجا بمرا ديسا دانكرن قو يعني بعد انتهاء بمسألة كم كرينة شهودا وبمرا قلتن تكوني شهودا جمرة بيني فيرا يعني دي اشكنجي دا فيرا تعذيب دا من فيرا قلت نكارن جبر قو وضعي وانا يعني وضعي وان يعني بتترسن او بترسن يعني شارد برز مصطفى كي پیوندی و تکلیب واردکه لسر وان دوزین کواتن فکرن بله ما مست برا دبين اللجنه الثلاثيه كوميتات يعني سيامين سي اونه يجي قضاء عسكري قاضي تحقيق عسكريه يجي كوميتا فاجرينا استمكاريا ودنجي شيوخ وفتاوي مفتي ونانا ابناء حرسه قناب لكن اللجنه الثلاثيه ابناء يعني جاليه حكومه سوريا دم كيف هاتيه دام زراندن بله اباج اف لجنه ضد المظالم ائتلاف وحكومتها دمكي او الفجريه ونادكين وان قالك مخاطن شهود جبال مثلا براي من قاري بيدا جبالقو او اللي حميل لشين وروشا ونان يعني تزاني شوايه
وان او تهديد كرنا قف دانا وانا وانتشتي بيجن ازي وزاري وبكوجن برايم الرجا هاتي مرن روا مري صعد ازم مره اشتغلي وازن قرن تشتي بيجن بكو ام قف دانا ما ام تشتي بيجن ام زاري وبكوجن او جي نكارن يعني باش ترس بريز السروان هاي مصطفى تدبيجي شهود نقارن باخفن راستي قفو تهديدا هاتنا باشا هون وكو مالبات هوني تشبكن طبعا ما ويناوي ديش كان جدا جسمي وي لا شيوي بخوين مدى جوانا ما قو يك جي شاهده وإذن جي قحياني أبو عمشي أو محمد جاسم السر السلطة أو كس نكان بيجي يعني حيا كفا ميزيني آوي بلند كس نكان بيجي جبرقو روش بترسه يعني دهو أو استنفار عسكري المحوري الشيء دور الشياطي بيتشكرن وفي لقاس السيد شيبي يعني او روشا وي داويين يعني روشا عم شاطر روج الداويين بربراوي هاتنا قرتن قيادي سرگردي چند کس هاتنا هاتنا قرتن چند کس جا فرماندار و سرکردین العمشات هاتنا قرتن طبعا هاتنا قرتن هبنا مجرمي تور مزنن سيف هاتي قرتن بري بازار وجا هاتي قرتن تقريبا وجي ابو صخر هاتي قرتن ويك عامر عذاب هاتي قرتن باس الجاسم هاتي قرتن ودودو سيك دنيا اوانا صناك ما ابنا ايه قال لك خسرنا ايه قال لك وذوانا جرائم قال لك مزن كرنا جرائم ترويج مخدرات كرنا او مرتزقات شاندن الليبيان تجارة البشر كرنا فان اغتصاب كرنا فرض الاتوات كرنا حميت تشتن كشتن كرنا حميت تشتن نين بيرا مروفان فان كري باشا ابنا بريز مصطفى ايش كان جاي ده دسبك خفتنا خودت تقول 275 دوز هاتنا فكرن اف دوزين كواتنا فكرن يمكن كردن يعني عرب جتي دهنا بتن اللي نافشا شيء يعني لهريما عفني قشتيه نا ما ابا بس لنافشا شيء او دهوب مرة اشتغلي جوان بمرة اشتغلي الكوميتا كوميدا فاغرينا استمكرا بمرة اشتغلين قلت احيانا جديد زت حطني بينجح حميش الشينا هن جي شهود الشيء بدزه هاتنا في افاده خدانا وحميت تشتغل الشيء بن بيكني شيء باشكره هاتنا قلتن وحميت قلتن تشتن هنا نيم بالا انسان يعني قلق بيسن يعني تشتن قريش كرنفان حمي عفرين تدا عرب جهنا كرد جهنا بر كردانا شاوا تنسيق شاوا هماهنگی نافبرا و ام بیجن اندام ائتلاف اندام انکاسین د ائتلاف د شاوا تکرن د و درباره د درباره دوسین کوهاتنه فکرن ده بله ما از براستي بيجم هن كرد دي ائتلاف دا وان اب تشجريا ماكر و اب ملفا اب دوسا وان يعني او كر يعني نجنكر قلنا جوان با من نکانی جوان مد کنی پیدا گنده روز بن بکرنی ابو عمش دکی محمد جاسم دکی لشیه وان جد ائتلاف دا روز او بن بکرنا توثيق ذكرن ددان جارنا ددان وزارة الخارجية الأمريكية ددان وزارة الخارجية تركا ددان استخبارات دشاندن بريكوان دشاند استخبارات تركا وددان ائتلاف الرئاسة الائتلاف انه ابو عمش فيك خياري لشيء روز دكي يعني تشتين هاتن كرن دبيت داويتا من جشتن هاتن جامع بس ما كتن دبيرو باوريا مدى تنابو يعني جي ظلم واستمكارية داوين برسيار بريز مصطفى روش بقشتي تشيه لهريم عفرينه وكو اگهين جمر هاتن كو دو خو بشاندان لعفرينه يك لباجار عفرينه يك لماباطا يعني روشا خدمت گزاري روشا بن بيكرنان روش بقشتي لعفرينه تشيه قالوا بالنسبة بن بيكرنان قالك كيم بونه نمينا بريا ام بالراستي بيجن جبرقو دفيد دميدا بلكي موينجي يعني دشوبينن قالك كيم بونه نمينا بريا ابقرتنا انها ممنوعه فصائل اي مدني بقري اي سيفيل بقري الا شرطه عسكريه وقضاء شرطه عسكريه وشرطه مدنيه نا بكسب بقري بالراستي دفيد دويدا تشقص بن بيكرن تيكرن وام توثيق دكن تجارة فصائل تنانا حمي شرطه عسكريه وشرطه مدنيه ابيك تشيتر باشتر جبر قولوا زوي دري محكمه خو
و چه جزار سری هبه و چه او بده و دردکبه یعنی شغله هیوی که و خدا نویزانم کی دبه کی کتوه داره باشن و ادی خدمت گذاری طبعا سودی همه وقت هبه یک جه عفرینی ایرو دو چلکی رابون دو مظاهرات رابون یک لمابتا و یک لمحمودیه دعفرینی هات ریکنن جبرگو ساره كهرباء امبيرا زياده ببون يعني زياده هات كرن خلكي نما قبل كي خافيشاندان تشيكرن بله گلک سپاس جبو چالاکوان مصطفى شیخو ج لبنانه لسر وان مجاران روشا داویه عفرینه گلک سپاس جبو بشتر بوناته هر لسر روشا عفرینه لجبر بلند کرنا نرخ امپیران این الکتریکی خوبشاندان کدرکت خوبشاندان لهر یک لناوندا باجر عفرینه و ناوندا نافچه مابطا برای وچون تیده ولاتیان بانگا داخستنا نرخ امپیران کرد دوان خوبشاندانان ده بدهان جوالاتین عرب بشدار بون. دو زاروکن دربدر لکامپین پارێزgeha Idlibê ji ber sermayê jiyana xwe jê destan. Li gorî çalakvanên xwecihî ku du zarokên biçûk bi navê Fatma Muhammed Eid temen 7 rojî û Amine Muhammed Selame temen 2 mehî ji ber sermayê li her du kampên Idlibê bi navê Herbnûş û Şêxbeher jiyana xwe jê destan. Di vê dema dawiyê de berf û baraneke gelekî mezin gelekî li Sûriyê hat barandin û gelek pirsgirêk û astengî ji derbiderê nava kampan de durust kirin. Tirkiye 105 ciwanên Sûriyê dersînor kirin. Di nav wan de xwendevanên zanîngehan jî hebûn û bê ku sedema wê yekê diyar û eşkere bike. Tirkiye 105 ciwanên Sûriyê dersînor kirin û di nava wan da xwendevanên zanîngehan jî hebûn. Piştî girtina 10 rojan, Tirkiye ciwanên Sûrî di dergehê Babil Selam yê hevsînorî ra çend xwendevan û kesnek ku nasnameya xwe parastina demkî gumlik hebûn hatine dersînor kirin. Li gorî jêderên rojnameya li Erebiyê Cedîd ku hin ji kesên hatine dersînor kirin, malên xwe û zarokên xwe li Tirkiye mane. Serbarî ku kesên hatine dersînor kirin, ji deverên cuda cuda ji bajarê Îstanbulê hatine girtin û derxistin. Li gorî heman jêderan, yasaya penaberan ya Tirkiye sala 2013 da biryarek derxistin ku kesên gumlika parêzgeheke din bi wan rabe qedexeya ku vegerîne Sûriyê. Dibe ku vegerîne cihê wan yên ku gumlik lê wergirtine. Li di dema 10 rojan da û berovacî ji yasaya Tirkî ra 105 ciwan bo Sûriyê hatine vekhustin û bê ku sedem werine naskirin û ev kar û biryar weke biryara Wilayeta Îstanbulê beriya 2 salan ku bi dehan Sûrî derxistin ji derveyî sînor. Çalakvan Taha Gazê ragihan ku wan peywendî bi rêxistin û desteyên mafên mirovan û dezgehên koçberan ra kirin û rewşa kesên ku hatine sürgûnkirin aşkere kirin. Lê taniha tu daxuyaniyên fermî ji hikûmeta Tirkiye derneketiye. Li gorî daxuyaniyên fermî yên rêveberiya koçberan ya Tirkiye ku hejmaran kesên Sûrî li Tirkiye 3 milyon û 720 kesin û hejmara mezin li 3 wilayetên Tirkî ne weke Îstanbul 532 kese, Gazî Eyntab 457 Hatay 436 kese. û di dema dawî da penaberên Sûrî rastî gelek astangiyan ji alî xelkê Tirkiyê û hikûmeta Tirkî vetên. Encumena Xwecehiya Tiltemrê ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê civîneke normal li darxistê de rewşa rêxistinî û siyasî bigiştî gotûbêj kirin. Doh rekefta sîwiyekê çileyê Encumena Xwecehiya Tiltemrê ya nekesên li nivîzgeha xwe li Tiltemrê civîna xwe ya asayî li darxist di civînê de dawîn rewşa aborî û siyasî li qada Sûriyê bigiştî û ya Rojavayê Kurdistanê bi taybetî û binpêkirinin grûpên çekdar di derma fêwelatiyên Kurd de li her yek li Efrîn, Serêkanî û Girê Spî hate gotûbêj kirin. Herwiha amadebûyan li ser sedemên rawestandina danûstandinên Kurdî di navbera nekesê û peyinekê de rawistiyan û bihurgulî
اف مجار هاته گفتگو کرن. جالی خواه انجمن خوجهی عمود یانه کسی جیوینک لدارخست و تیده بحث روش رخستنی و سیاسی کر. دو انجمن خوجهی عمود یانه کسی با مدبون پرانی اندام خوجهی جیوین خویا نورمال لدارخست ده جیوین ده راپورتا اوفیسا کار و بارن انجمن خوجهی هات خواندن و لسر روش رخستنی و داوین پیشاتین سیاسی لسر قاده سوریه بگشتی و یا روژاوه کردستانی به تایبتی و بویرن زندانا غویران لحسکه و برداومی شر و پفچونان لحسکه راوستیان. روش بوری و خرابونا روش خدمت گزاری بگشتی لروژاوه کردستان و باندورا و یا نرینی لسر جیان ولاتین کرد بشک دن یا و جیوینه بو. به بنای 35 سال روزا کوچبرکنا پیشمرگه و اندازیار کرد تکوشر کرد ادریس بارزانی رخصن عمود یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسه سمینارک لدارخست به بنای در باسپونا 35 سالان به سر کوچبرکنا پیشمرگه و اندازیار و تکوشر کرد ادریس بارزانی و با آمدابونا کسایاتی سیاسی و روشنبیری و اندام و علیگرین پدکسه سمینارک لسر رول و خبات و کار نمر ادریس بارزانی لدارخست. سمینار جالی دجوار توفیق اندام انجمن هرمی یا پدکسی هاته پیشکش کرن تیده به هرگولی لسر دیروک و خباتا تکوشر کرد نمیر ادریس بارزانی و میرخاسی و قهرمانی وید بردوز و گلک کرد راوستیا. تماشاوان برز به وی آویم گشتن داویا بولتن خواه هر شاد و بختار بن.